težak je, ali je kreativan jako. Treba to izdržati, ne, zmazano je, zna biti dima, sve to, ali opet, nekak taj proces meni nadilazi sve te probleme. Doktor mi zapravo prvo nije mi htio potpisati dokumentaciju da sam sposobna, htio me odgovoriti od tog posla, rekao je to nije za tebe. Meni je logično da svaki posao obavlja osoba koja je kompetentna za njega, znači koja može to napraviti. Sad, da li je to muško ili žensko, nebitno je. Možda su me više iz nekog sažaljenja gledali, ono kao joj gle jadna, ona valjda uopće nije svjesna di je došla i da se tu radi. Dok je izostalo valjda to da se ja žalim, da joj, ja ovo ne mogu, ja ne znam kak bi, ovo je teško, onda su me nekak, prihvatili su me ko svog. I ja mislim da oni mene sad uopće ne gledaju ko kolegicu, ja sam jedan od njih. Tam se čovjek izmori i valjda ispuca sve iz sebe i dok lupa i dok brusi i baš nekako ono dođeš doma lijepo umoran, prazan, opušten, savršeno. Na početku je bilo normalno to kaki se cure, pjevačica, glumica, frizerka, ovo ono. Onda joj mama rekla kako je to bez veze, skroz. Onda dok sam vidjela kaj ona je ono, cool, mogla bi ja to i tak. A šta bi bilo da se moje dijete upiše u tehničku školu srednju i da dođe tu na praksu? Onda su rekli, ono da, još nam sam jedno, fali to.